Salkam 90 boldu deydi. Salkam 90 boldu. Ova salkamı kança o? Kança kem 90 boldu? 87 oldu. 87 oldu. 3000 so'm kem. Daha toğanlar. Bugün boldu 13'ü Çalgapat. At uy bazarda sağın oylar tarttık hazır. At pazarga girip geldik mi? O şöyle kendi Şu gelu açma şunu belodap kavum. Mına turgan turup atım bir bayqaqılar. Ova kança koyladınız ova bunu? 76 yarım. 76 jarım ha? Jaşı qanda жаңасы Jaşı şu kevdesenle görüp durат жаңасы. No, urgaçı bi. Jaşı qancha ekan bunun Alex o? 3 ası ekan. 3 asy ekan ha? 3 asy 90. Bul hem oşanda qanday qulun berebi bu? Soyuşqa? Soyuşqa. Bu ne olganda beyene üçüntüp soyuşqa tayardaydı? Kısır qalganda. Qulun berbey qalganda bu? Berbey qalganda bu. Ağır qoşatda. Жақсы bir ekan. Жақсы bir ekan özü. Soyuşqa tayardap tur da bunu. Qulun berbey qaldı bu. 90 mingge soda oldu hazır şu. 3 asy ekan. Mına janar. Attın qaz bergenin qaragıla mına. 25 santimetre qaz salıp turadi. Bu qancha aqsa? Az yesin chiqma 100 kam var. 100 kem vardı oda ekan buni. 100 kem vardı oda ekan. Şol жерде qazıp çıqan at. Keçay. Elder şu yerda uyulib qaldılar. Elder uyulib qaldılar. Ne oldu atkan deb kelsem, toqum жерде turadi. Aa, qancha qapıldadınız atты? 110 ga ketdi. Jaşı qancha oçu? Жаңасы. Жаңасы, ya? Жаңасы. Ulagı pulagı күчтүү эле bunun. Şepter, sodan qala şepter. Боло ажым 1000 сом pul bereyim. Пайдасын беріп атады сразу эле. Сразу эле мына токумду чечелеп, баг жаңы жиптип байлаганда эле алып берген кызмат акыңы берейин 1000 сом дейт. Анга болбойт дейт. Тамаша. Биякта мен жаңылыктар экен биякта. 70 сурады да мени койду. Биякта мен жаңылыктар болду экен. Аттын күчтүүлөрү келиппи бүгүн? Bir arlayылыш. Şul atты minip көрөт азгы şu. Jaşı ekası. Kança kem vardı odada bunun? 170 bin. Kem var ekan. Arkada soda oldu. Can var. Qanday ekan aka? Qanday ekan? Eko söylеңчи капчонда qanday ekan? Reaksiyasi öte күчтүү ekan mына. Reaksiyasi күчтүү ekan. Үйрү улагы бар. Qancha yil yurgan uyga? Soda 1 yıl uyuda жүрүп тур. Soda oldu dem, telefon surap aytып берейин. Кайра келип сурап кетем. Ağzı doktor katmayın. Kallavasta malada kendine gel olmaz. Так. Attım bir o şu Qashqa atqa qarmap көрөлүш. Күчтүүлөрүнөн. Seçepler bu. Jaşı qancha ekan bunun? 1,5 yaş. Жазга 2 yaş oldu. 2 yaş oldu. 2 yaş boldu ha? Tay ekan da. Tay. Tuyaqtары бар жакшы. Bu ata degenden kavar var mı taydın? Ат дегенде кабар жок. Kavar yok ha? Aqtığını kaçta otağız bunun? Кыйын 90 000. 90 mingde otağız be. Özü boylu ekan ha? Boylu, sındı, үйрөтөбүз арыктаттык эле. Акча керек болгон саттабыз. Үйрөтөбүз арыктаттык эле буну. Mingi özü? Mingi бар. Жаңы үйрөтүлдү. Mingi. Жаңы үйрөтүлдү mingi. Telefon aytып коебузбу? 90 ming kem ordu otağız? 78 000. 78 menen? 48, 48, 58, 58, 64. 64. Şunda olgun 2 yaş tay. Soda daha kızıp kettin nerede? Aylanıp жүрүп sodan karma oldu. Kay saat qanday oldu, ne oldu? Kay saat oldu aka? Saat 200 lira. Qashqatqa mı? Qashqatni görölüş, Qashqatni qana. Qashqat
Şulat mı? Şulatqa soda oldu tavuk? Oo. Pişti bu. Pişti. Pişti ekan bu tuyaqlaring urg'uli. Shepil burib qo'ymaysiz nariroq turib. Ha, burib oldi. Hozir soda oldi atasiz. Soda bitgandan nari beri bostiradi o'shanda bayqaysiz. Mana janovar hozir no soda o'tgan. 220 ga chiqib ketdi uning sodasi. Bu qunan pishti o'ltirdi mana. Bu yil pishti o'ltirdi. Shu pishti. Sorusun o'rlama. Boyu qancha chiqadi ekan boyu? 170 kilo chiqadi. Lesh shunday ekanda. 170 ga. 170 kilo. Mana pishti bo'ldi mana. Jazdagi keldi o'sha. Pishti bo'ldi. 220 mingga chiqdi Satobaydan. Bor barakade. Demoda demi? Kechira savoq. Bor barakade deb o'tdilarmi? 235. O'sha men bir burib qo'yinglar, men. Bir qo'yla beri. O'sha shopraka. Shopraka ham qarab aytaymi? Bir burib qo'yinglar bu yoqqa. 235 bir ko'ringlar. Ha, bo'ldi. 235 bo'ldi. Sorusunlar canlar. Kunana. Pişti oldu. Kim aldı bu ne? Kim aldı? Sana 235'in üstünde daha soda olup gitti okşaydı. 235'in üstünde daha soda oldu. Bir yakta katmazlar kol gitti öldü. Seninle karak vardı. Bağırız paylamış. 87. 87 oldu burada mı? Çaşı kaç lira var mı? YKS. YKS at. 87 bin yapıp gelip bayla odadı. Hem alınlar satılgan balar karmaş kıyım oldu tuğanda. Şunlarla tartı öyle şöyle çek ederler. Ava attı kançala oda ava kok attı. Ava maraklar zaten tüleşmeyin. Jaşı жаңасы. 160 bin kemi var oldu da o. 160 bin kemi var oldu. Bu bazar süleş görüyorum. Bu kaç eken bu? Şep. Bu bazar ulaktan da kapası da bir. Şey attı kançı da o da attı. Seni vur kongsür. 110 da o da. Jaşı kançılı? Altası oldu. YKS edin. YKS oldu. 110 da otağız. Soda oldu mu? Kaç verdi? 90 görmediniz mi? Bu kaçka kaç oldu gen kaçka? 150 odası. Kaçka geliyor be koydunuz? 120'ga. Taşı kaçalı? Altası oldu. 120'ga vermeydi ağız. Onu dadlıkın mı? Boylu o canavar. Kaça kadar o tığını kaça kadar? 150 bin nota o. Boyu kaça çıkart? 170 bara. 150 bin nota değil. Kaça kadar bu 60 bin atınız? 150. 150 kim var bugün? Taşışı? YKS bugün. Soda kılın var mı? Kollek mi? 150 kim var? Kanday yapalım var? Sercak şu mu? 60 bin olsun o çüdeçi. Ver bastır. Kaça da alalım bunu Egez? 100 de ota o. Taşı kaç çeken bunu? Bilmeysin mi? 100 kim var da koy dedi. Ha dadlı gel. Şurada.
10 bin üstüne koşuldu dedi canağın. 235'in üstüne 10 bin koşuldu. 235 bin aldı uçtu. 235 bin alındı ile 10 bin koşuldu. Pazar neyin aldın? Küçük soda taşa oldu. Köşepler bu kança oldu bu? Çaşı kançale? Cangası. 80 bin son oldu cangası. Beri vurup kalın da başını beri vurup kalın da. 80 bin son satıldı buna. Cangası. Ulak bulağı var mı laka bunun? Tutat ulağı. Tutattın. Canavar tizgin menen girettin. Tizginlenen giretti. Jatıp kalgıça жүгүрөттүң. Дазылек. İşte alıp çıkarttı деп koy bir yol. Улакты тиштеп алып чыгат дейт өзүм. Kon aksakalız durau. Кайсы долду? Ну, чекедегиби? Канча болду? 26500. 26500. Bir silkip koygun. Gel bere ошого 500 сом эч нерсе эмес. Гел. Эй, алып кармаган. 26500 га ушунга сот болду экен мунга. Сал алак окшоп кеткен ала эмес экен да бирок ага. Ala eken. 55 кем бар болду баба. Канча келдирбей койдуңуз муну? 48 эркек э? 48 ге келди. Сатылбай калды. 55 кем бар деп атабыз. Өзү көрүнүшү жакшы экен сөөктү. Байлап атабыз бияктан. 50500 болду. Бияктан татайын, бияктан чок койдот. 50500. Бун балдарга мингенгеби бу? 50500. Жашы канча экен акам келишкен? Күчтү бу? Күчтү экен. Bu maçı kiçkine terbiyesini okuyorsa Tepeye karıştı görünce. Abdan da şöyle yapmayın. Biz şu çeyrekler Erbeneken yok şu. Болду ошондо канча болду? Канчага болду ошондо? 90 миң берип атабы, сатылбай дабы. 90 миңге сатылбай атат. Ben satmayat adam diyen bir at koytan. Biraz satmayat. Сатпай аткан адамдан ба? Бу каяктан келген ат ака бу көркү? Көркү. Сузактын аты? Alak деген заводтан çıktı. Малак палуандын аты дейт мына бияктан. Алак палуан экен. Алак палуан. 90 satmıyor. Ne olacak şimdi? Көк аттын жашы канча болду бунун? Күчтүү болду. Тыйыны канча экен мунун? 90. Өзү 1000ге. Канчамча улак-булак барып калды бу? Кичине барады. Эми үйрөтүлүп атат. Анчамча кирип атат. Номер айтып коебузбу? Айтпай эле коебуз, Ушундай болгон. Турган уйгун уругуна мына. Ушундай болгон атты бир тартып койчу дейт, интернеттен көрүп турайлы дейт. Кийин сатылып кетсе эстелик болуп калсын дейт. Короче, акыркысы ошо 260 миңге алыныптыр да. Кимден ким алып, не болуп отуруп. Кайманаты жок ке Шамака бунун. Кийин угат электеп. Hazır kulağa gel yazma. Кунан жазгапса, мына Шамака минип көрдү, өтө дадыл экен дейт. Пыштысында эле дадыл экен дейт мына. Чоң ат болсом не болот бу дейт. Мына элдин баары үчүн таңыркап турат мына. Ушул эле көрүп турабыз жаныбарды.